mu mwaka w'1992 Savimbi yari yamamaje ahangana na Jose Eduardo dos Santos. Byarangiye dos Santos ageze amajwi 49, Savimbi agira 40%, bituma hategurwa igice cya kabiri cy'amatora kubera ko mu bari bahanganye nta wari wabashije kugeza kuri 50. Iby'aya matora byarangiye bidakunze kubera ko mu mpera z'ukwezi kwa 10 mu 1992 Savimbi yohereje wari umwungirije muri UNITA Jeremias Chitunda n'umwe mu bajyanama be bakuru Elias Alpeto Pena bajya kumvikana n'abategetsi ba Angola ku murwa mukuru Rwanda, kumvikana uko igice cya kabiri cy'aya matora kizagenda. Ariko aba ntabwo bageze iyo bari bagiye kubera ko ubwo bari mu muhanda ku itariki ya 2 y'ukwa 11 mu 1992 batunguwe n'ingabo za leta, zirabahagarika, zibakura mu modoka bari barimo, barambikwa hasi, bararaswa, barapfa, ndetse abarwanashyaka ba MPLA abari bashyigikiye FNLA na UNITA bica bagera ku 20,000 mu bwicanyi bwahawe izina rya Halloween Massacre. Savimbi yahise avuga ko ibi byose byari bigamije kwiba amatora ndetse no guhungabanya ikigero cy'amahoro cyari kimaze kugerwaho. Nawe rero mu mujinya mwinshi cyane akura kandidature yo mu matora y'umukuru w'igihugu, maze hagurutse ingabo ze, atangiza ibitero bikaze cyane ku ngabo za leta, arazishushubikanya bihambaye ndetse anagota umurwa mukuru Rwanda ashaka kuwufata. Naho ibice binini bya Angola byo byari mu biganza bye nk'ibisanzwe.